Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin asa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Ang masarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadto di pagahim nyo ni Manong nyo ang Nemi Ruiz, kumagkablaw tinimbag bigat na imbag nga aldaw na imbag nga oras kada kayami nga sa kapada. Kada nyaman nga oras kan aldaw ti ayan yu itang pasat ti lubong naragsak nga kay panaggaboy-buya, panagdengeg. And please share this program. Share. Kahit padanan yung nga ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Bernie nga pinauluan mi iti tricycle driver. Inakaro din, irugi, papagayam. Tapno, mairing pas. Tanong sante nga irugi, hamat nga mairing pas. Dito yung pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga burning nga napoluan iti tricycle driver. Sagudahin nga rin surat. Dear Manong Nemi, nabayagan Manong Nemi nga umayak iti igid ti baybay amo gusto ak launay apagpalabsan ti oras. Nangruan no kasta nga dandanin na agtabon jay init. Takas lang amin mabang-aran tiriknak iti pa nagpasadak nga agmalmalem kasla malag-anan tiriknak ama ina na anak. Kasla mabang-aran tiriknak ket kasla lumag-an dagiti dagensen uno problema nga sangsangwek iti agdama ken iti masakbayan. Ngayon dita nga ipapaan ko manen Manong Nemi ti iti baybay. Isuper lang ti panakadanon ko. Iti maysa nga napintas a babae. Napintas ko nak. Tasyak akit maysa nga lalaki amok akitain no napintas uno saan ti maysa nga babae. Nagatugaw isuna Manong Nemi iti dalumpinas a bato. Ang mga alaala kadagiti bisil uno babasit nga bato. Adda kasla tammudo, adda kasla takdakkel nga tammudo nga lain na nga bato sa nabatuen ti danom. Ket lalo met Manong Nemi nga umungor nga rumungsot ti daluyon no kasta nga batuen dayta nga babae. Orela maparparsyakan iti nagtugawan na gabungarod kadagiti dadakelen nga daluyon Manong Nemi nga agburak iti kabatuan.
Isang medyo inanawak. Miss, Miss, timmalyaw. Iti tatalyaw na manunemi ad-adan nga makitak ti pintas na. Kimampuso nga rupa. Nabiyag nga matako na kumangem naliday. Kasla, ada problema na. Imisimak. Kinita namanin manong nemi ti baybay kat pimidot manin ti bato. Miss, mabilang. Sa mong batbatwen ti baybay. Adada nga, rumungsot na giti dalo yun, no batuem, no bakalem. Kasi lang kami nadabasol na, apay nga batbatwem. Siyempre, masaktan met, no matamaan na dalo yun. Kinunak ba nung nemi, nga dya ka mo, no pudno dya imbagak. Nga masaktan met ti dalo yun, no mabato. Ngem, agpepeso ti kunak manong nemi na obserbara kun. No batuem, nga ituloy-tuloy mo nga bato-batuem ti dano mo na daluyon, adadamet nga, umingar. Uno rumungsot, dumakkel. Insertin na nga rod nga binato, manong nemi katnas dao siguro italyawan na tamidyo timal na ti daluyon. O makitam, di mo doon ti kunakken ka? Kasalamat, may isa nga tao kumangas pagarigan. Abang nga saksak tam di may isa nga tao. Makarik naman ti pa nagrebelde. Mabalin ti masadigtayan no? Tapos no saan nag-agpukpukaw? Saan nga nagtimek manong naming? Tinalyaw naman hindi nilalo yun sa naminat mata ng ti init na isawsawan iti danum. Mangrugit nga agpakada tal limabasit yung teglawlaw. Kabutan hindi naman imbaga, no, ipalubos na nga umasadegak, tapos saan kami nga, saan nang nagpupukaw, saan nang imasadig. Sino nga talaga ito nga babae? Ada nga tamad problema na? Siyak, ada man problema kung awan ka talaga nga kargad ko tumay dito nga igit ti baybay. Nakaroon na kasto nga lumlum na ikan dya init. Kasi lang kami binas ti tangatang. Rumlek naman, agpakada man dya init. Dumteng man tirabi. Ngem, dumteng tumat na dumteng ti agsapa. Nga dito amo no barong agsapa, uno daan nga agsapa. Manong nemi nabayagan nga agmaymesak nga agbibiyag. Kabota, ubingak pa'y, hindi na ulilaak ademang imakar-akarak kaligri kakabagyak manong nemi. Ngam kabota, kasla umat iti panangisikit kanyak digiti kabagyak nung digit adadda nga irurumundak. Imayak iti dito yung paset ti syudad iti makapagraduara kon iti elementarya. Inarapin ko manong nemi tinagbasa iti high school kabayatan nga anyaman dita ti mabaling ko nga pagserkan nga trabaho. Iti karinderya, dishwasher, ken kargador iti tiyandaan, nagbalinak pa nga gasoline boy, aging nga nakaradwara kon ti high school, manong naming, etan sembre kak peti construction, na dumadumang trabaho. Iti mabalin akon ngagmaneho manong naming, nakaala akon ti lisensya, ket manipod idagtawan na kon ti 18. Aging nga ita, manong nemi, kanidi nga gundaw, katagtawan ako niti 23, tricycle driver. Agur-urno nga, takayat ko ti makapagbasa iti college. Agas kasera ak manong, iti nalakalaay nga pagkasaraan. Idi, ket magipaspasada ak laeng. Ngam kaputa, nagbalinak na siya at itaking ko ka ti tricycle. Ili mapandan sa di Hawaii manon nemi inregalo ng kanyak ti tricycle. Nung medyo daanan. Kat nagbali ng nga kukwak. Agas taon iti yaman ko Tadan tricycle ko nga bukod. Iso na lang tawang pa iti bukod ko nga balay. Awan pa iti nobyok. What nobyok? Nobyak ko na kuma. Naman pa yadali kita agar-aram. Ang kursunada kanyak manong.
Madlaw ko madlata. Tas ang kumat nga may libak manong nemi adda mo takder ko numampay may saklang nga tricycle driver nga makipaspasada. At ada kitay mangipaspasagid, mangmangta iti motibo, manong nemi nga da pa nagkursunada da kanya. Angim, sampay lang nga dahil ti priority ti biyag ko. Kan sanak pay nga na in love. Limna kan dya init nga madapay lang ranyag taglawlaw. Kapot makita pa laing tiranyag dya init nung pay na itabunan. Dagiti na ud-udi nga siray na manon nemi kadisupal at manglawlawag itaglawlaw. Iti magder ti babae manong nemi si magpat. Dumating iti aglabas manong nemi nga lugan iti paset na ti highway. Agawid nga tan. Isupay ati gundahoy manon nemi nga masidekak. Miss? Sana ka, miss. Miss Isak, adaan ako ti asawa. Ay, langam ngaming pelat ako ng asawa na eh. Agawid kan? Agorek ti jeep dito eh. Awan ti maori mo nga jeep nga pamasero nga aglabas dito eh. Gabata, meron na nga nag-strike dagiti jeep nga akin ruta dito eh. Ano ti mabaling ko pagluganan? Taxi? No, adda taxi nga lumabas dito nga awan ti pasahero na. Awan ka rin mabali mo nga awagan tapno may mga laking ka. Awan bukod mo nga lugan. At ako makita mga lugan ko na ta. Adda iding saan ko nga pinatarimaan. No kaya't mo ijayak kang ka na ti tricycle ko. Itulod ka sa dinuman ti pangitulod kang ka. Pero baga din ang talikak, itikas kang nga estranghero. Siyak ni Bernie. May salang yung mo tricycle driver. Sige. Janice. Aglogan nga ro ten-ten-tan. Taibagam na sa dinuto eh, pangitulod kang ka. Nagluganan manong nemi kat kalbasan nga magana no sa dinno iti pangipanakken ko ano. Medyo adayo. Ano sa ko na anangarod kat sinuster na ako ni Suna. Tapos narikas ta kat may tulod ko lang ni Suna. 45 minutes manong naming itinaray ti tricycle ko. Medyo nataray at gabot amok nga dayo. Iso nga sa anak nga nagpapainayad lang. Talagang impang ko susto. Sa nuadamok ang pagsyurkatan manong naming siya dito pagnaak. Aging nakadanon kami iti mismo nga labas ti gate. Iti medyo napintas nga balay manong naming nga madlaw nga damabalinta kimbalay. Kaya ti balay yo? Sino ka doon nita? Ilakay ko. Kanda tay stepdaughter ko. Stepdaughter? Nga kasadar ko. Bambatnaya na. Ti asawak. Nga masakit. Masakit. Sa lang sinsin nga sakit. Kasta kayam, mano, di pagbahid ko? Ore sa anin. Aan nga mabalin eh. Naman pa kipitak ti kwarta, kaputi. Magdakal ang gastos. Gastusin ti asawak. Iti sakit na. Masabal mo't lang nga, bayadak no manuti pagpletek. Anin, yan tayo nga agapok madla sa jay. Bale, halos baklod ka. Awan. Sigurado ka? No, kaya't mo akit o may kaalaan no, sumre ka ti pagtrabahoan.
sa ka umay alaen iti oras nga irwar mo, manuno ka. Gabot ako nam nga magibigibit ka iti gasto, siyempre iti panagagas din lakay mo. Mabali, sabat siguro nga dagas no, ijaya ka kastulong ko. To ore na numuak lang, may sakit lang ang tricycle driver, napilangmat nga, ada maitulong ko ti pata ka tao. May ganun? Ang may din na saan? O sige, gabot na yung pupusuan ti tulong mo. Maraming salamat, Bernie. Ano't oras nang umay kaalan dito yung tumigat? 7:30 o 7:15 da kan tuntuhin. Okay. Yung tumigat nga nun, umay kalain. Manong nemi kabayatan nga patpatarayak ti tricycle nga ipaspasada kuno tricycle ko. Kasla maburburtsaan na kadagiti na amuak kini Janice. Napintas ni Janice manong nemi. Permi, diya ka mo. Takasla na ipilkat ti bakabuglan na itimuging ko. Katawak nga tiriknak. No kaano pa nga. Ada na isang sangayan nga mariknak. Iti babae kat. Tapay saanin nga nawaya. Ape nga ta. Oh my God. Agayatak ka din? Nga mapayak. Kas kini ni Janice. Nga daanin ti asawa nga masaksakit. Ano? Kunana nga, ada ka nung kasadar ng step daughter na? Meaning, kahit na ka di nga sawan manong nemi, nga lakay, di asawa na? Oh my. Ano na ito yung marikriknak? Agayatak ka din? Yung mapakas ka ni Janice, hadanan ti asawa? Saanin nga nawaya? Oh my God, Bernie. Manong nemi talaga maburburtsanak itiriknak ken panunod ko. Italang nga napasamak kanyak da ito. Nakaamuak iti kaskin ni Janice nga nakariknaak iti ayat. Manong nemi nagtarusak iti karinderya nga pangpanganak no kasta nga rabii, pangparabihan. Dagos na kasinabat ni Rose. Di may sa kaniti servidura manong nemi nga di pa ilang nga panagkras na kanya. Uy, Bernie, nalado ka itaan. Ana, kasi ti dati ngoro da nerem. Uy na. Nasyak manin ti serve para ken ka. Ang kakano ti dasara na. Mga salusot pa yung muna ano kayat mo ibinom. Dati mo nakasto nga umay ka mga rabi kat ada may saging ka na talong nga bil. Anin, isupi nga paggastusak. Mga anak latan. No kayat mo ang kataglang lang tapay nga mga. Umatuan ti customer. Andalatakan ka. Manong nemi nabayagan nagigan ni Rose iti karinderya. Imi mo no nakakadagbaling nga customer sakbay nga simre. Ado di kiti masukan-sukat nga servidura wano waitress iti dayto nga karinderya manong. Kat ni Rose, isupay lang met tinangisingad tirik na kaniya. Ngam tsaka mo. Tao met tinesang-sangan nga mariknakin ni Rose manong. Ngam apin nga tanga ni Janice. Oh. Sang-sangwag titaraon ko manong naming ngam numanin maimayengak. Ba nagapakadlawan ni Rose. Hey, Bernie! Aday bagbagam? Ngilawan ang takanam. Lakang nga kalata nga di ka mat isubo na nagganta. Kutsaram. Ano problema? Awan. Saan ka akastoy dati ha? Ada lakit problema?
Awan. Oh, sus, posible Kaya no da problema kung matulungan na. Ibagam lagad di. Ala, agtugawak, uragat ang customer nga sa bali. Ta ibagam, istoryam, no, yung problema, tulungan ka. Imbaga ken kuha naman nung name nga namamok ni Janice itiigid ti baybay nga ayuyang go nga papapanan no kasta ngagpalabas sa kiti oras. Ket na imbaga ken kuha naman nung name nga nainlabak nga dagos ken kuha na. Timakder nga dagos mga nung name. Oh, abay. Abay nga inlab ka ken kuha na kita asawa na. Shh, tagiwat mo. Nataklase ta pusong Bernie. Anangarot kahit nung hamamon problema. Ibagakin ka. Ita, makagura ka. Abi nga masurong ka. Abi makagura ka. Di ta ka manlangan. Siguro anong name kita. Ag problema mit ni Rose. Baka ti salsalutsudan na. Agay ayat iso na kaniyak. Nga maapingan siyak. Diya pala asawa na mat pakarignak ti ayat. Apa ya kasto pa nung name? Napnuan ka diti misteryo ni ayat. Ako nada. Pagtaudan ngamin ti ayat. Ti puso? No ti puso ti pagtaudan ti ayat. Nga saan nga matubeng ti panunot. Talaga adu dagiti agmauyong gapo kini ayat. Manong name nagsinungad tirik nami kini Janice. Sipod ng rugi, manong nemi, na mapangkusunduan, mapangkualaan, sa kumapan itulod, sunduan tulod. At darigdi kong daway manong nemi, amakitak ang problema. Itira minsan manong nemi, na napangkusinundo. Sakba nga naglukan. Adaman ang problema. May bus man ti ornong. Ano kami sakit ng lakay mo? Manot taon ng lakay mo? Lakayan na ta. Diburdak na kat nga siyuman ko kat agkasadar kami. Abi nga man nakiasawa ka ti lakay. Manong namijak na alwada nga sinaludsod. Kinusilapan na. I'm sorry, Janice. Sige, glogan nga rin itulod kan. Agyamanak, Bernie. Nagdakal tabi tultulong mo kanyak. Saan ko na problema, ti paglugan ng dagos. Saan ko na problema, ti pagpletek. Dakal nga, may tulong dita. Glogan ka rin itulod kan. Ang mga no, kasapulan na kamanin di asawam. No, sumangpet akong sa Jibalay. Sumaten di pa nagawid ti step daughter ko. Kaya nasawan, ti burudek ng anak na. Iti mga sikaso keng kuha na. No awanak. Kaya no antaakon. Siyak man titi sumumbulat ng mga sikaso keng kuha na. Nagrigat? Idi, ti amok ket sa anak nga mauma. Idi, imbagak nga sa anak. Nga nakasaganak nga aganos, agibtor. Janice, saan ka nga sumuko? Panubok ti biyag amin di kito eh. Nabi ko mamadan, amo na nga tulungan ti bagina. Sino? Di asawa. Sumati, umuna nga sumuko. Nga sila di na mo nga tulungan ti bagina. Tulungan me. As-asikasuan me. Ipaay may amin na mansapul na. Arig na subuan mi suna. Ngayon mo rin subuan mi. Saan na agalgalin, saan na nga tilmunan. Iyo lana. Kasat arig na. Sumuksukon. Hindi lalo nga kami sumuko mga asikaso keng kuwana. Nagdagsan gayam di problema. Nakadagdagsan, Bernie.
Ang patib ka rin di pa kinakim mo, Janice. Saan ka nga sumuko? Bagbagaan mo di asawam. Tapno saan nga sumuko? Panubog amin ni Apo Diyos na ito eh. Alan, aglugang ganda. Intan, tapno makadahanon tan. Tapno may tulod kan. Sige. Basta, laglagi pa ma, saan ka nga sumuko? Agpatibker ka. Hain? Anusam? Anusam di asawam, gamot asawam nga rod. Ag binulig ka itirigat ka namay. Malaksid. Nusam mo nga ito ni Sona. Saan nga nakauni manong? Limuganin, intan ko na. Edi may tungod ko, manong nemi, nagtarusak ba't manin dito ayan daros. Ada, umay ka manin mga dito, nagkapo manin, nagkapo ka manin ti igit ti baybay, nasara ka manin dahil nga Janice. Aba sa langadan nakakasta. Kaskala, girlfriend? Ha? Kasano ko mga girlfriend na dinak pa eh. Di mo among ibagat ayat mo. Wala na dyan panang salangad mo kanya kaslak sumangba dito ibalay nga masangpetak ti asawak nga mangsaludsod ng gap-gapwak manin asin narak mo manin na ay awang nga dito karbe nga kaksaludsod si kami terus naidasar mo na ito dating order ko kanang man nga tibir ita umakait mo man tuminom tibir minom makmet kawa na. Awang bagnanagam. Asyak ti mangilibrakan ka. Amin, makan, pulutan, kan beer. Tapay. Birthday ko. Dinaktaan ka blawan. Happy birthday ka rod. Pagpaalaam nga rod. Awan, sikalat paalaam. Ito nakainom ako ni talo nga puti ti beer manon nemi na ibagakon ka ni Rose ti may panggap kini Janice. Anda kahit na nga tuntunin manon nemi na kumusta ni Janice no anya talaga ti kabibiyag na nga babae no apay a concern na una kang kuwana. Ni bagak kang kuwana. Sinunutsud ko itay no apay ngamin nga nagayat itilakay. Oh, kahit mga sawit? Dito nga Janice nga ibagbagam? Lakay ti asawa na? Bagabak nang. Medyo. Tatakal man di balay da. Na makirelasyon di may isa nga babae itilakay. Mabaling gapoy ti kwartana. Baka di dyan nga lakay tinang pabasakin ni Janice. Kaya di nagraduare, nag-asawa daan. Kasano kalakay na? Tsaka mo. Ada ka no, nakanangasakit na eh. Ngabuti kinalakay na. Iso nga mangnamnama ka. Nga matay ton di asawa na. Kadeta ayat nga marikrik nam kini Janice. Nga aglalakay. Nga sobra tilakay. Kat maasawam ton kasta. Awan ti kasta adda ti panunod ko. No adda aglalakay adda dagiti lalaki nga mayat iti sobra ti lakay. Abay bagbagan ti kasta niya. Obvious ba? Rose, anak ka doon sa bali dita. Kita? Pabangbangag pa yan ti rupak. Ay, ito na. Obvious ba? Pasensya kan. Gabutawan ti marik ng mga ayat. Akas ti marik ng mga ayat. Iti nga aglalakay. Kasta. Sayang. Ano ti sayang? Nalado ngamin ti panagam amomi ka ni Janice. Kasta. Ano ko mata namamok sakbay nga namamuna da dyan nga lakay.
Nung namamong ko sagbay ka asawa, di nakakayat ni Janice. Tapay. Tricycle driver ka lang. Idin to tagsapsapol ni Janice, timang pabasak yung kuha na. Pag pinustahan ta, nakurapay ni Janice. Kaya da mabalin di asawa na. Isong enter na ti amin-amin na tilakay, kahit na natin makapaggraduar. No, di panagturpos na laeng ti rantana nga nakiasawa. Sabi aking ganay ta, kit akan anos pa laeng. Kit masaksakit di lakay. Di pinanawan na ko man. Impateg na, sigurado na ita. So nga, sayang, naladaw kami nga nagamam mo. Nasapsapal ako style mo. Hangad na kayo kini Janice, ti para kitimay sa kinmaysa, mabalinta magpinustaan. Ang kalaura yung Bernie, no kayat mo ti subsubra ti lakay. Idinto ta. Baamon? Manong name iti minsang nga napangko inala ni Janice. Kunana kanya katapos. Mabaling ka din sa anak itulod sa dibalay. Pinato nga rin. Oresa din no. Sumurtakin ka. No, siyak tag-desisyon na mapanta di ikit di bye-bye. O sige. Aglugan na karo din, dapat tarayin mo, kahit kung makadanon sa dyan. Manong name arig na sang kami pa yung nakadanon. Ngayon rinugyanin na Janice tinagsangit. Madlaw ko lang tangagsang sangit, manong name no kastangat alyawak nga da isuna. Iti unag ti side ka. Kaya di na sardan ko tilugan, manong name dimsag nga dagos sabi maba. Iti dati nga pagtugtugawan na. Sadya nga nagtugaw nga mirimakim ti adu nga bisil. Di kiti darat manong name. Uno bato nga basit. Sana dapungtut na nga nang ibato nang iwarikiwak. Kulano. Abay. Abay agastoy. Abay agastoy. Jakon kaya. Jakon kaya. Manong name ka po kasapulan na nga atibayek, kasapulan na timang comfort kayang kuha na iniggamak nagsumbangir nga baga na. Janice, anak ko, itang na ka. Saan ka sumuko, pati krim ti pakinakim mo. Apay gasto eh. Apay. Ano yung aming data? Ibagam kanya. Nakasagahan ka dumungag. Nakasagahan ka dumungag kang ka. Agtugaw tan. Alala. Tugaw. Nagtugaw kami, manong name, nagabay kami, ginabayak, kat insadag naman, ti ulo na, manong name, ti barukong ko, sa naganagpong. Awan tip sa balay nga pangipagsak, ti amin. Tapati ninanang ko. Baso ninanang ko. Iso tinang i-recommenda kini Manuel kanya. Lah, ituloy mo. Apa nga baso ni nanang mo? Di nak mapagbasa ni nanang. Kapag ako rapay kam lang. May nga balo ni Manuel. Agayam da ni nanang. Ngimbas ko mga ni nanang. Ti asawaan ni Manuel kabuta. Agpagpanad nga balo. Ngimsik ti kayat ni Manuel. Isak ti kayat ni Manuel. Kinuore man pa no. Imbagat ako matikasin no sa amuha kinayat. Ako maramid mo. Ngim na inlabag ka ni Manuel. Bernie. Nainlabak gabot kinasiyat na. Kabayatan nga nagbasbasak na college, nga iso tibang gastos, di ba nagbasak, nagbalin nga nasihat kanya, kasi respeto rin na kinababae. Impakita na, imparik na, di pa nagayat na kanya.
Sa sino ko matisan nga may love? Idinto ta. O rin ang lakayan ni Manuel, very neat, nga gararwat, nakasalsalunat. Kasla baro. Kasla katayab mo. Oo, sa mga nga naduarag di college, ano gutak na inlabag ken ko na? Iso pa lang nakariknag ti ayat. O rearig na amak isuna. Gabo siguro ta mailiwak nga daan ti ama. Nagkakanayon. Mailiwak nga daan ti kapsat. Sa di tiyempo nga gasawa ako. Nakapagturpos ka na ng trabaho. Nagkalaysa kami. Numampay against dagiti anak na kanya nang laro na kada nga Ronalyn tiburudak na nakasadar ko. Sa dagay di ka kayat. Gapot na dumtang to kunada. Nasaktak ti amada. Ngamin laban ko ti panagayat ko iti amada. Impanagnag ko kada ko ada. Nga saan nakakas iti panangipagharup na. Gabota talagang ipatpatag ko ni Manuel. Ipatpatag ko kasman ti panangipatpatag na kaniya. Nagkalaysa kami, nakaragragsak kami. So nalaing ta. Yurure ko kumamat, iti parang kaada ti anak mi. Sa anak ba't ka nagsikog? Aging ga madmadlaw ko ti bagina nga umres. Di na kayat iditi agpa-doktor. Idi na pilit ko, nagpa-doktor na amuak dito igap. Anong sakit na? Prostate cancer. Cancer? Anong stage? Diyan mo. Basta, prostate cancer. Bagamat kay di doktor, no, lagi di amo nga tulungan ni Manuel, ti bagkina. Tawan ti imposible kay dapat Diyos. Kaya no may pakat, ti gusto nga medisina. Nagtalin na ti asawa kiti ospital, itinapaot tap no matartar nga nalaing. Ngayon mga po, hindi pa nakaibos mo ti urnong mi. Kapilitan niya ako ti ospital. Tapos na kastakit saan kami nga manginaan. Nangingina di kiti hagas na. Okay mat pala, di damo amo na nga tulungan ti bagina. Asa si kaswe. Amin nga panang asikaso. Nga rumbeng nga maipaigan ko na kita nabidag. Okay. Doon di kinigundaway. Nga saan na kayat ni mangan. Doon di kinigundaway nga dinan kayat tagtumar. Doon di kinigundaway nga pagsusawan na. Imalasin ti ugali na. Managpungtutin. Simukod. Kasi sino ti saan nga may busti pasensya. Nakarkaro itantap. Na mo na nga the tricycle driver nga mangtultulo nga mangitultulod kanya. Nagatapan na kidin nga lipliputa kisuna. Nukasta, paset na iti problema. Nagbali na ka problema. Una siya, timaudan ti problema. Pasensya kan, Bernie. Abay nga rin siya nagmanin. Nakit no madugtanan na manin nga nagkuyog ta. Kaya data pa iti kasto nga lugar. Di adad na nga, kagura na kati asawam. Kagura na karigit siyuman mo. Iwawan di sa baling Pangitanunak, tinagansan, tibaro kong kunsan nga sika. Tas sika lang titundungig kanya.
Kinapuno na, Bernie. Agbebeso ti ko ibang bagada. Ano tagpepeso? Manggapon nga mapukawan ti panagayat ko iti asawa. Manggapon nga. Rimok at nanong nemi, iti ba nagsanggir na iti baro kong kursanak sinango. Bernie, abay kararamidam kanyak ti kastoy. Ano pa nagayat mo kanyak sang kadi? Janice. Masapol nga, kahit ko nga anugutin. Anugutek. Ngam naladungan ti amin. Kat makas pagkariganta, samon nga patpatig ta sawam, kat siya kun ti patpatig mo. Saan kang alukuyan tap no? Agkarelasyon ta. No di kat paritan ka. Sa mo liputan ti asawam. Saan nagngiraman ngagbasol. Tadyak kaya tagbasol. Kiniapot Diyos. Iba't patig ka ng diyak kayat, ngay kanti ka papanan ti ayat amariknak ka. Umanahin nga tulungan ka, in the way, nga nuan niya man ti maitulong ko, pamagbaga financially. Ngem, diyak kayat, nga maaramid, nga maipatong partikis ti pusong, ken ti pusok. Kabayatan na si bibiyag pailang nasawan. Tari takil abasol iti Diyos. Respetarek, ti kinababaem. Diyak kaya tagundawayan ti kinarukup mo. Kasta ti ba nang ipateg ko ken ka na? Ken ka, Janice. Imarakop ni Janice kanyak manong nemi. Iti na irot. Bernie. Dahil pwede may sa problema kapag kami itakala nga diminteng itibiyag ko. Kinapay nga, mariknak man nanti sa baling ayat, inintutaan na nasawak. Apay kasi tinagbalil nga, kasat ko tibiyag kinayat. Amok la kumang sa angat yung nanayon ti panagayat ko, kan ti panagayat ni Manuel kanyak. Diyak la kuman inayayat, saan kam la kuman nga nagasasawa, inururay ko la kuman nga diminteng kay tibiyag ko. Naawag ko ba di problema? Abay, kastoy, Bernie. Janice. Ori siya katsalsunod-sudak, met. Abay, ngataka lang ang dimteng itibiyag ko. Abay. Manong nemi, inimalay ayan tirik na ibaga keng kuha na ngay tulod kun sa Jibaleda. Naglagibim din bagakin ka. Na yun ang pahit pa nagananos mo. Kasapulan na ka ti asawan. Gagangay lang agmular ti panunod na. Gagangay lang nga mapukpukawan ng tinamnama. Nang rona, katpatyan na, nasaan mo nga patpatik. Nga may bagam kingkwana. Nga din to pulos mapasamak nga makinaig ka di sa bali nga lalaki. Aganggang umang angis pala isuna. Ganibagam kang kuha na nga saan nga mapukahon tinamnama. Malaksid, no saan na ka nga kayat. Papapanawon na kakading? Saan? Ngayon nakaspagarigan ta, iso na mismo timang papapanaw kang ka. Mangibaga nga saan na ka nga kayat. Awan ti maramit mo. Nga maging nga dinaibaga, nga dinakan kayat. Dakal ti pamatik. Agbulbol lang laing ti panunod na.
Sikapay lang di patpatek na. Ituloy mo ngayaten kan pagserbihan ti asawa, Janice. Kadadak lang iti likudam, ang magipatpateken ka. Tiyan mo kidi manunemi kat lumagaan ti problema ni Janice ngam saan. Saan ko nak manunemi kapot maron. Iti tumawag kanyak ni Janice manunemi. Hello, Bernie. Hello, Janice. Oh, kumusta? Ayan mo. Awa na kong sa di balay. Ha? Pinanawa mo ti asawam? Kasla narigatan ti amin. Abay. Inamin ko isuna. Anana? Inamin ko kenkuana. Nga saan ko nga iyatin isuna? Abang amin imbakan takasta. Pinagsalutsudan na. Gapot na talagang awa mo ti pagbalbaliwan na. Inako ko, wen ko na. Dan sa bali nga ipatpatag ko. Saan ka nga ipatpatag? Inako nga ipatpatag na. Gapot na ori bagak nga. Awan ti napasama ka, di ka data. Ipapilit na nata. Aping arda pimanaw ka. Saan na ka pinapanaw? Ngayon di sunay tatragsak mo wayawayaan ka ako, nana. Iso inaala kong di kita rawatak. Nagawid ako nito sidong ni nanang. No babalawan na ni nanang. No aping naramit ko na kasyay. May saan ka nung manglilipot. Manglilipot itawag na kanyak. Manglilipot itawag kanyak dagiti anak putot ni Manuel. Ngayon pa nang lipot ka di? Nung nagayata kong ti sa bali nga awamot pa tinapasamang ka nata. Janice, pasensya kan Benny. Or Bernie, nairamramang ka ti problema. Uwing gayam, mabaling ka di nga. Akita tayo trumigat. Agmalmalam ko nga. Awan trabaho ko ni bigat. Kahit ko nagpaspas siya. Kahit kong lumugan la kumahori basilaeng tirignak. Sige. Intun bigat. Kung may kalan sa dinuman tibagang na pangalakan ka. Oen manong naimi nagsinarak kam ngarod ka ni Janice ididaydi nga malem uno ididaydi nga aldaw iti bigat. Nasdawak manong naimi. Ada, ano na kita? Merienda, kan pangal daw. Birthday ko ita. Di bagam kong mata. Rin nagaluang ka. Happy birthday. Kumakit, ag-celebrate kayo di. May mawanak pa sa dyan. Aglugang ka rin. Saan yung papananta? Itigit ti baybay. Tinagbalin nga, ayuyang ta. Iti lugar nga nagamamuan ta. Umis isam man ni Janice manong naimi gabota birthday na kayat natin naraksak. Ngam tilikudan data nga isam ada pangta digiti luwa nga agarubos. Dap na nagastakat mayug mawagwag manin ti abaga na kitagkupit ti barukong na. Nadagsa nga talaga ti problema. Bernie, kayat ko.
nga sala nga dito ti henta. Pamanatang rod. Ito na pinpitas nga lugar. Kahit ko. Ngay pariknam kanya ti panagayat mo. Agasmat ti panang imbarik na kang katayat ko kahit ka. Tayo magkakadin ti asawa nga saan na ka nakayat? Sampay. Ngam no, kayat na ko maapig din akong gawid. Pagpampanunutan. Di mo ka di kayat. At dahil baga kang kaidi nga, ingkarik kang ka. Nga respeto rekta kinababae. Ore birthday ko, isot kidaw kang ka, nga sagot mo kanya. Ngayon sa karamidan tan, naaramid mo na talaga, itiawag na kang kamang lilipot. Unan ti pa nagsisinarag ta, ore man pa awan ti pa nagkanaig ta, saan ka di nga lipot? Saan? Laon pa tinapasamak. Ngunit nagkayat, kakanaig. Gabot ha, imo na nga nagkirelasyon na itilakay kasta. Di mo kayat, subsubra tilakay? Si Kamad Janice. Kay lakay, wano saan, pinakauna keng ka. Anak ko mati, epekto na iti bagim. Itirik nam. Dito launa iti apresyara keng ka, Bernie. Saan ka man ang gundaway? Amo, no sa balil ako man nga lalaki, di ko mapaladamo kit nagbalin ako nga manglilipot. Yung maglaki din na sika, tinted niya po Diyos. Nga lalaki nga, pangipeksak. Iti dati kong ganti pusok. Itirik na. Yung maglaki din na sika, timpay na. Agamanak. Bernie. Kami nga naladaw, padagam amuta. Kasta man tikang kanayon ka sa saludsunan. Saan ka di pa nga naladaw ti amin? Ang sakit ti asawa. Prostate cancer. Posible nga ta nga matay kat data ti katuluyan. No kastama nga talaga ti plano ni Apo Diyos kadata. Na siya tunay. Ngem, no talaga nga da kayo ti asawam tinekari. Janice, ay kang umang-angis ni Manuel. Sa mong itulok nga masulisok ka. Agbuteng ka kay Apo Diyos. Manong Nemi, nagtalinad kami, iti ikitibaybay, tarito'y kami nga nangal daw. Intuloy mo lang na nagsasarita, Manong Nemi, may panggit ti problema. Aging ka nagkring ti cellphone ko, Manong. Jonalyn, Manong Nemi, nga mangbang bantay kini Manuel nga asawa na Manong Nemi titungaw tawag. Uwen, ti cellphone Manong Nemi ni Janice itinagring sa nga di cellphone ko. Sinreta? Isot nakamuwak Manong Nemi nga di stepdaughter na Manong Nemi titungaw tawag. Sinreta? Text human ko. Belang tasong bata. Manong Nemi, nakita ti panangyon na di speaker. Aging ka nga, hello. Nangik ko Manong. Hello? Janice, ayan mo? Hapay. Naduktalag ni Papa nga. Napukaw na tipukot na. Kinintaray ko ti ospital. Ha?
Janice, nadapalas ang kapasin nga panagipatag mo kini Papa. Pangaasim umay ka. Tamang nustaan kayo nga makapagsalita sagbay nga matay. Anya? Um, sige. Umaya ka rod. Umaya ko. Kinitanak ni Janice manong nami. Mabaling ka di, Bernie. Yeah, abigid nga saan. Sige. O kunendan na ito gamit. Kalbasan na itulod kan sa di hospital ngayon ti asawam. May tulod ko ni so ng nami kinunakan ko na. Janice. Bernie. Asikaswem ti asawan. Sa mga panawan. Asikaswem. Agserbi ka keng kuana. Pasublim ti panagayat mo keng kuana. Kasano ka nga rodin. Makaorayak. Numaoray ka. Agamanak, Bernie. Sangkan tong manipatan. Hindi mapay mo kanya katulong kanayat. Kaya daw tawad ko, Janice. Ngagpaot pa iti bihag ti asawang. Manong nemi di pimanawa kon iti hospital nga ayan anang ituludak kini Janice. Kasi nagparik na kaniyak manong nemi nga din di maudi pa nakita mi kini Janice. Tinaras ko manen manong nemi ti karinderya nga ayan ni Rose. At syempre, numakita na ni Rose. Ay, Bernie! Anda ka manen? Nasapa kita. Pangrabi, ti orderem, muna merienda pa lang. Beer. Ano? Beer nga tagos. Agkuti-kutin di bulbulong. O sige, nisot ko nam, ija nga roti pagkinam. Jesuli, tapno, saan nakamadaldalapos na giti customer. Nga mas daaw, no apeng nga, nasapa pa lang kit beer ti order mo. Ijay ka nga pwesto, ta medyo nalangad. Pasarimat umay nakirapin nga katkaduaen ni Rose, manong na yung minakosta nga masango na, no basit ti customer. Oh, anat damagan, kumusta kayo kin Janice? Awan pa tinapasamak kata kayo? Ano nga napasamak ko ma? Di na pa impay ti maamin-amin na kin ka? Siyempre, mailiw de dya, di ba? Napayag siguro nagsakit nila kayo na. Kaya, edi kasi nga sakit na. Hana maarami ti makilab making kang kuana. Kan ba kano talagang manipuliti talagang lakayin kat saanin nga tumangkad. Maili siguro. Yeah. Di na istorya no kasano ti performance ti lakay. Iti love making. Saan ang istorya? Di mo ba't sinalusod? Saan? Talaga ka din inayat na rin dyan nga lakay? Inayat na. Nabudno, ti pa nagayat na keng kuhana. Nga pa nga rin nga ibawing na trik na keng ka. Kapuit pa nakasuot trik na na. Ano ti relasyon digiti agay na yat ang kita halatang maliklikan digiti pa nagkasuot wano panubok. Budnot ako na. Kaslakan niya. No apay nga gana ita. Kat mang namnawak pa lang keng ka. Idin tagay ayat ka, iti addahanin ti asawa. Nga, idin to tadong dagiti agar-aram kanya ka sa baling. Sabi nga samong may ibawing sa baling ti paragayat, no? Kamo. Siguro, saan ko to lang ata isardingan ti agayat kang ka, Bernino.
Saan kan nga nawaya? Tapambarak pa nga ron nga agaya taktikin ka. Saan nga nawaya? Ano ako? Hilo? Kadagadi si man sa runong nga aldaw manong nami intuloy ko tinagpasada. No tawagak manong nami ni Janice kadamagak no pasundo isuna saan ko na nga. No damagak no sa dinutayan na hospital. Na oding wa nagsarita mi. Birthday. Janice. Di na kong madaan agad pa eh. Awanin ti problema mo. Tawanin ti rumpeng nga pakadanagakin ka. Hanggang may bus ti problema. Ngam kahit ko nga sangwanin ti problema. Nadyak kayat at talikodan. Kanya kung kayat pa iti mga ramid sa bali pa ya problema. Amo ka mawatan na. Saan nga masulbar ti problema? Iti panangaramid iti ta sa bali pa nga nakdak kala problema. Mawatan nga Janice. Kasi ti kang kanahin ko ibagbagakain ka. No nagbalinak man nga paset ti problema. Saan mong itultuloy? Saan ka nagbaling nga paset ti problema? Kapag sikat ti nakasulbar ti problema. Kumusta ni Manuel? Sumasayatan di ka sa lahat na. Nasihat na kasta. Bernice, ang ganito nga malipatan. Nagbaling ka pa sa tibiyak ko. Kinagyaman na. Numampekunakan ka nga saan ka nga tumutawag. Yung sabi ko ma, tagsabat tumanin ti dalanta. Kaya nito tagsabat manin ti dalanta. Nawaya akto nga ta. Dalatagan ka. Katsi ka. Nagsabat tupay ti dalanta. Nawaya kan tukatan. Hindi ka mo kasumbatan. Masumbatan tulahing deta. Intun mapasamak nagsabat manin ti dalanta. Manong name saan kun nga kinunkontak pa'y ni Janice. Ngayon hindi, taka, bigla manong name nga nalagip ko akong takak kalpasan ti medyo dandanin makatawan, unattended. Nagbali siguro ni cellphone number. At nalagay kong daway manong name nga kaslakayat ko timapan lumabas iti balayda. Ngam jakmat na araming. Awamat titulod ko pasahero tapno mapanak ko masadyang umaribayan. Iti pangalalakan ko ano kasta nga malpas iti trabaho na pasaray lumabasak. Ngam jak pa pulos nakita ni Janice man. Naging ka manunemi ngiti may sangarabi. Pinaalaan nakmanin manunemi ni Rose. Birthday naman malagip mo. Hindi pa nagpaalakin ka nga birthday ko. Birthday ko manin. Di, libre manin nga inumik kan kanek. Nagpakada ka ni boss. Nga, celebrarat di birthday ko. Jabalayo? Saan? Sika kan siyak lang kahit mo. Ross, come on. Di na pagustuhan? Sige, magustuhan ka. Diyan ka mo manunemi no apay nga inawis ko iso na iti beach wanot igid ti baybay nga ayuyang ko. Nga dito'y itinagam-amuam idi kay ni Janice. Da ito gayam nga igid ti baybay tinagam-amuam nyo kay ni Janice. Nga sugayam ti umayan nyo na kwa. Aba italang klaawisin. Kahit ko. Nakalpasan ka ni Janice. Siya kakit siyak. Dagdang gayang garapahap.
Ugarapap. Di mo kadikayat? Kasano ko mga garapap ng padpada? Di mo pa imbagat I love you kanya? I love your house. As my friend. Friend lang? Awanin ni Jenny si tibiyag ko. At akin kayat ko. Talaga? Di kahit nangasawan, nakauray akon. Nakauray ka. Dati nga tanti ko raragsakan nga birthday ko, Bernie. Oh, Bernie. Manong nemi, ado tilingid. Nga mabalim mi nga paglingidan kini Rose, idireta nga paset ti baybay. Taiti nga to, manong nemi, highway, nga paglabasan da kitilugan. Ngayon na bumabaka, ado da kititarakkel nga bato nga mabaling nga paglingidan. Ididata manong nemi panag-birthday ni Rose. Ididata nga panag-celebrar mi kan panag-inom mi manong. Napasamak ti panagmaymay sa tibagimi ni Rose. Kadito'y ko naduktalan manong. Nga virgin ni Rose. Dahil din manong nemi kanang rugyan ti relasyon mi kini Rose. Amasansan mo ten no kasta nga day off na kat mapang kami iti day tanga igid ti baybay tap no mga iti ili ti tunggal may sa kata kami. Intuloy ko tinagpasada, intuloy naman tinagtrabaho, aging kang ibaga ng adan, nagpitpitik iti saklot. Edi damo manong nemi, naglive-in kami, may dituyan kaserak, iti pagawidan mi. Ano nga ti plano ta? Ipaski mo palang natarak mo, anak ta. Sa tanto plano ti kalaysa. Bernie, napipinas nagkalaysa ta ngamunan, santo may pasangay anak ta. Ngayon, saan mo man iti ornong ko? Awan ti pagdanagam. Ta nakasaritak tangkel ko, nga nagkapod sa California. Hindi akit mo sawin. Imbagak, agasawa ako. Abag isumit nga, umayag bakasyon next month. Imbagak kang kuha na nga, isunti baka mo ti amin. Ito, di probinsya mi. Kaya nangasawan, pumanaw tan ito siyudad. Tamapantan jay probinsya mi. Sadya nga, pangunan ti pamilya ta. Amat nga, problema sadya ti pagtrabahuan ka ta. Ado tricycle sadya nga mabaling mo'y pasada. Hindi, makalakan doon ti franchise mo sadya eh. Uno, ilako mo ti tricycle mo, gabot adaanan. Gumatang dan tulayangan ti baro nga tricycle mo sadya eh. Kasta ti plano mi manong nemi. Kaya iti na minsan nga napanggam ti ospital tapto ang pa-check up manin upaten nga bulan manong nemi ti Jan niya Rose. Kalpasan ti check up manong nemi napang kami iti kasidgan nga karinderya wano kantin nga sideg asos iti ospital. Gabot ta mabisid kan isuna. Abag iso manong nemi ngagtugaw kami nga manguray iti panagorder mi iti ta mabigbig ko ti rumrumwar iti kantin. Janice. Abay. Ni Janice na jay. Ay na. Hindi ka mo sa sila kiti kotse nga nagsardeng. Ato kotsenan. Ti malihaw sakbay nga naglugan manong nemi imisem. Janice! Ti magdarak kamakamag kumangam na kadayon. Nagsubliak iti ayanti ni Rose. Ni pala Janice ti kayat mo?
Haan. Yung siyempre nabayagang saan ko nakita. Ah, iso nga ta? Iso. Awa nga problema nan. Naisamat nga ng talyaw kanya kitay. Sana ingatot ima na. Di na kamala inuray. May sana kan akayat ni Janice. Kabutan nakita na kan nga dakakuyog mga babae nga dakal dyan na. Saan nga dati issue. Kahit ko mga mamon, ano yan di kasasad na. Anong name nairubwat minti amin. Naka-schedule ti panagawid mi kini Rose sa di probinsyada manong name. Ta sadya kami ngagnaed kat sadya nga may tuloy ti panakaiplano ti panagkalay sa amin. Wan. Nakasarita kami mismo ti ulteg na manong name ti uncle na nga nagkapo di California. Kat nung askasan nung laeng kano. Tulungan na kami kini Janice. Ni Janice. Tulungan kami kini Rose kunak kuma manong name. Tapno mangipot at kam ti negosyo. Gaputa, naggapo na bayag nga nagtrabaho ni Rose iti karinderya. Kit mabaling nga, mangipasdag kam ti karinderya to. Nodda kami sa dyan. Kit siya, mabaling nga, madaanak to ti tricycle. Ngay pasada, ano, anyaman dita. Nagpagadak manong nemi kini Rose. Papanam? Adala pa na papanakbit. Di nagitulod? Ay, itulod? Di nagitugot? Saan? Dito yung bulatan. Arigato na mapanog ka. Baka Margaret titsikog mo. Anong pagluganan mo nga kitawan ng tricycle mo? Kahit ang gatot, mabaling na ang pagluganan. Tati kayat kong amin manong name sakbay nga panawak ti syudad. Nga medyo na pahaot ti panagyan ko dito eh. Kahit ko tagpakada ti igit ti baybay. Tapno ni kasta. Kat syempre, makapagpakada ako mat iti lugar nga ayuyan ko ngayon bilang ko nga pasit ti biyak ko. Di makadano na. Bumabaak. Hindi makita. At na nakatugaw nga babae iti. Bat-batuan naman ang manong name iti. Bye-bye. Janice. Bernie? Diyan ka din ba't ko nakangakaidi nga sa among bat-batuan di bye-bye? Haan. Sintirek lang nagpabeso. Dali imbagam. Imjak pa may naura nga rimungsot. Kapot siguro ta. Namin anong kad na binaton. Namin doa pa'y laing. Hamon ituloy nga batuin. O talaga nga saan ko din ituloy. Abi ka takad to eh. Awan. Kahit ko kumatik pakada ito nga lugar. Kino na ngayon sungbat ni Janice manong name. Abi nga pakada ka? Umadayo ka? Umakar ka dito eh? Panawan niyo ti balayo? Haan? Kahit ko tagpakada dito eh, tapno. Ibagak nga sa anak to nung umay dito eh. Abi nga di mo kahit tumay dito eh. Nalpasan ti paset ti napalapas. Nalpasan ti paset na ti biyak ko. Dito nga lugar. Katsi ka, Bernie. Abi nga, umay kakadi mo tagpakada? Owen, tabay. Pumano kam nito eh. Kaduam dyan kinaduam hindi nga nakita kayo nga masikog. Sikadi hindi nga talaga niya. Owen siya. Kaya mo maragsakan na nakakita ka na kayo. Kapag naragsak kayo, Kanada pa hinanak yun. Umapapalak.
Sa anak pala na pukaon tinamnama. Kunan ti doktor. Ngano talagang tulungan ti asawak ti bagina. Agsublimat lang ti normal na kasasad na. Awanan di sakit na. Adda? Yung mamom, natitao kat amo na nga tulungan ti bagina. Nga saan nga sumuko. Tungpalin na tibilin ti doktor. Di na panunutin nga da sakit na. Saan nga mapuko dito nga sakit? No adalat ha? No awan ti milagro nga ipahin na po Diyos kang kuhana. Ngayon no ti tao kat dinaanugutan nga masakit. Napigsa, napuwersa, naragsak. Kasta itan ni Manuel. Nukit kitayem, kaslawan sakit na. Ta nagsubli ti datin nga sarantana, ragsak na. Nagsublimat lang ti panagayat mo kayang kuhana. Naisardeng lang di, naibawing lang di dimteng ka. Ngamit ikaon kan, ti pusok, nagtalin na di sona. Akas mati pa nagtalin na ti panagayat na kanya. Awanin ti sa bali pa yung inayat ti asawa, kalpasan nga pimusay, tibo ng asawa na nasaan nga siya, katsyak lahat. Akas tamit, iti panagayat ko kayo kuha na kalpasan nga nasusurok ng patig. Bimalaid ka lahing. Kadagyaman na kang kaberni. Tan na respetum ti kinababae. Kat napanakailaklata nga mangisarang ti rupak iti asawak. Tadyak pulos giduliban. Tawan ti sabaling nga nakadagikwa kanyak. Is-isulahing. May saka na talos nga asawa na. Sabi ko mga rod, tamadaan kay ito ti anak. Sabi ko ma. Ken sabi ko ma, tumatidog pa iti bihag ti asawak. No pa isagsagabayan na ti bakuna nga sakit. Aduman ti kakasta. Mabilbilangan, ti aldaw, tawan na ako nadang. Ngay, napalpalabas na adumat lang ang tawan, nagtapalang si bibiyag. Nga po kinahapot Diyos. Itutuloy mo kumatimang tulong ka na kami, Bernie. Babanti pa nagkarkararak mo. Urisan mong ibagareta, Janice, aramidak. Palanong may timapani ti probinsya, Daros, katsadya kami nga, diyami nga bangunan ti pamilya mi. Adamang tulong ka na kami nga ulitag ni Rose nga taga California. Nasiyat na kasta. Kadi daw dawat ko, Bernie. Na sumayat to pa'y, sumayat ko matibiyag yo. Agbaling ko manaragsak ti bangunin nga pamilyayo kini Rose. Di kan to pulos manipatan, Bernie. Na narunakan ka, Janice. Sika, ngay mo na nga nasusurok ng patid. Iti saan nga umno a panawen. Inayat ka, iti saan nga umno a panawen. Kadya kun orayon pa iti umno a panawen nga agsabat man iti danan ta. Taad na babae nga na ikaringayat itig na ngayon. Isudayta ni Ross. Sabay ko ma, takita tantumanin, idagpadpada nga panawen nga si pamilya ka, kanser ragsak kayo nga sang kapamilya. Sabi ko ma, mag-ibitar kan to ha, ito nagkasar kayo. Inimbita na mi man ngagpaisuidi manong name the Manuel kani Janice. Time patulod ko manong name dati invitation card. Iti address nga pangitultulutak ken kuana idi. Ngem saan da nga nakatanda. The tricycle driver akidi manong name ka tricycle driver ak pala iti lugar nga nakaikamangak nga lugar daros.
Nga da karinderya, nga man manage ti asawak manunim. Akalpasan, iti na una, nga anak mi, kaday di kayo panagsikog na, idisang kami pa nagkasar. Nanayuran pa ti maysa nga lalaki, nga ni Bernie Jr. Manong nemi, ti pagpintasan na, tawan na dumtumteng nanyaman na problema mi nga agasawa. Agraman mo tayo nagdituwangan na mi. Nung kasta nga daman emergency pa kasapulan mi, nagasagana mat iti uncle ni Ross, panong naming adad sa California, amang tulong kada kami financially. Awanen, ti komunikasyon mi, kansan kami nga nagkit-kita kini Janice. Ngayon dakal ti pamatik, nga nagtultuloy mo tayo tiraksak na. Tiraksak na nga agasawa. Siguro, no, umuno ng tuman nga mapukaw ti asawa na, may pakamunan to siguro mat kanya. At yung bagak mat kan kuha naman nun naming it complete address ti asawa. Nukas pagarikan ta, mapanunot ng tuman, ti umay sumarong karo, ken mangipakaam mo ka na kami. Dito nga rot, manong naming ti pagkasarita, kadagya manaklaunay ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga kalpasan nga ka-inshare, wano patulod da iti Italiana, wano kapasaran nga inak impatulod ti Italiana, kat pindas iti kapanangurnos, kantegyo, ti pindas ngayon kapanangibasa kat sapi kuma, tadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di more power to your program anong, and God bless. Tuhoy, agyaman nga pagaya mo, Bernie. Thank you, Bernie. Itin ka pa nagsurat. Maraming salamat po. Kalagiti amin nga nagbuya. Salamat. Kung makadaag nga ro din pagaya, maraming salamat po. Kalakay amin. Salamat po.